Pročitat ću vam, u stvari neću vam pročitati, nego ću pokušati da proslemujem prvu numeru koju sam nazvao Potpora iz mog novog poetskog ciklusa koji sam nazvao Tabletarium. Znači, Tabletarium, revija socijalnih i psihodeličnih grafita, prva numera Potpora. Estrada se ne plaši, mi smo pretnja samo sebi. Prljavština je u svakom ćošku čekaonice, u nadmetanju sunđerima, važno je ribati pristupačan patos. Estrada se bori za svojinu plagijatora. Viking zvani marketing drhti u srcima, salvetama prilagođavanja briše krvi pesak sa silikonskih umetaka ostvarenog predatora. Tupe olovke beleže pravilo odbojnosti, imam utisak da loše čitam posvete milosti po knjigama žalosti. Tokom pauze od slobode smetanja, tokom izbijanja drugih u prvi plan, tokom redovne provere težine olakšice. Više nego nisko, više nego nisko, oborili smo pogled ka vatri između cipela samo da otpalimo iz crvenila noći, samo da otpalimo iz crvenila noći. Estrada gine za svoju potporu. Estrada gine za svoju potporu. Napad na mozak je regularan happening, prezir je minorna pojava u izveštaju manjine. Teleprinter šljaka, mnogo je plombiranih zuba na reklami za neodlučne. Daj mi petting sa limunom. Daj mi petting sa limunom, proceđeni, svež, oborili smo poglede, uplašeni od širine izbora. Da li je sporan izraz lica na bezglavom padu? Oborili smo poglede, tražeći uzbuđenje na krilima preletača, potvrdu dobrote preko pustinje od života. Više nego nisko, više nego nisko. Ali, estrada se ne plaši. Tehnologija će pomoći ako tradicija zakaže, samo da dođu pitomi i najure divlje iz porno filma sa happy endom, samo da dođu pitomi i najure divlje iz porno filma sa happy endom. Ovo je bila Potpora. Hvala, prijatelji.